Yes bakunzi ba Shine TV rero nongeye kubasuhuza aho muherereye hose, kwibutsa ko uno munsi tugiye kurebera hamwe uruzinduko nagiriye mu karere ka Rutsiro uko rwagenze. Tukaba tugiye kurebera hamwe uko akarere ka Rutsiro kameze, ibikagize. Iyi akaba ari tour ya mbere mbashije gukora mu karere kagize uturere 30 tw'u Rwanda. Nkwibutsa niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo ukore subscribe maze mbone ko nshyigikiwe zimpweme kubagezaho ibintu byiza byabafasha mu buzima bwanyu. Akarere ka Rutsiro rero, bimwe mu bintu nabonye bikaranga nk'uko muraza kuza kubibona muri video, ni imihanda itari myiza habe na gato. Ikindi imbeho yaho iravuza ubuhuha. Muntu ushaka cyakora kwiyumvira amafu, ahantu amarembo arafunguye mu karere ka Rutsiro rwose. Ibyo bikaba ari ibiraro by'abashumba baba baragiye inka, muba mubona biracyahaba. Ni agace keza ko gukiramo komedi cyakose. Uwo akaba ari umugide wari uri kujya agenda anyobora anyereka. Imbeho yari yose, murabona ko amakote nari natiriye, nagize ute natiriye abashumba baho, bakaba ari wa mugide kujya agenda anyereka aho izo ni inzuri baragiramo inka. Ngira ngo murabona ko ziba ari nini cyane, hafi 1/2 cy'akarere ka Rutsiro kigizwe n'inzuri baragiramo inka. Ibi ngibi wenda bishobora kubatungura kubyumva, ariko nawe wahatembere niho wabyibonera. Urabona amashyamba, reka mubyumve muri video. Nahise gutiramo ka matabaro nyine kugira ngo bariko ngenda rino shyamba, niba ari gishwati niba ari mukora ntabwo mbizi. Ino ni inzuri Yes guys, urugendo nagiriye mu karere ka Rutsiro nkaba ndurangije. Murabona imihanda ndi gucamo ntaha, nk'umunyamakuru wabigize umwuga nyine ni kamatabara. Murabibona ko imihanda ari mibi, bisaba kuzi n'igare tu. Murabibona, najya kujya ngenda mbereka amashusho y'uburyo hose hagiye hateye. Yes, urugendo tukaba turusoreje rero muri aka gace ntari kumenya izina kuko nta muntu twegeranye nabasha kubaza. Rukaba ari uruzinduko rumaze iminsi 3 mu karere ka Rutsiro, aho twaciye mu karere ka Ngororero twinjira mu karere ka Rutsiro. Urugendo rutari rworoshye kuko climate y'inaha irakonja cyane, nk'umuntu uba umenyereye kwibera ahantu mu bushyuhe biba bigoye. Ngira ngo murabibona imisozi ya Rutsiro, bantu mutari muhazi rero ngira ngo murabyiboneye. Shine TV nakagaruka.